Харькин Максим, включено техническое время. Чуваши вaqt дестевсаттун айватты паддунин qastı ambor xastay. Yerestena Respublika sportivun kotqoqqattoy sportsmenta iul dartsattadartam. Ustari restoynak komanda ravdsto barzun tsattadinad. Bira bastet minavartıq sansin bontust xurd barakkanan taravdisin. Saray guran basta marxastoy çol darsizgharine mavzist moydanım. Первенство мира меноди патазен дар декохал водиште биаспорни момент тафалама. Аттар тренерთა офтазар боцата күттэй мэрон бэлтэн. Стай финал макохстамат охамзэн соперник фастаман финалын цудар дишгэлхэн ма боцохстунс фичэг бэнат. Rapparinagu sportsmentaatsi yerestan birarastakçitsetta kutta ulse trenirte küster. Barzon tsatta dinad disiplina e mafarazon dinad farse sportsmentan sakuche baftet khurzen testetam. صدبان کتون می‌رونست آمیرا شدی چی بکسرته ما اون در بچه خستون ارتکاک بناد دو خان رامبلتون این خلفه ملتم و استیزات قدینو جیب خان رامبلتون ارتکاک بناد الکو خلکتون واد رامبلتون ودو شوشی پریومه شمای دونه پروینستان با خانویت خفسی راسیس کی تورنیر با شخصون دکاک بناد اما من جبی راشی بکات هادیس ما ردت تلبا کستم ما با خودتن دونه پروینستان ما دونه پروینستان کتون ارتخل در یاون رامبلتون ما استان چمپیون نه ترینرتان نفهمده زاغ نشتر بوز نگاه خانوخچیا گیرست هم نکای بود حتی کتوی ماجه ولی خیجو تای که شده استایت خانه ترینرتان نشتر بوز نگذارم. کار سپورتیون توختر است جفا برعکس ولی خیج زاوتم. آخام یرستان سپورتسمنتان فادات دادنس خورس فلترزیناد رایسنن و مثل باب از دن سدارتر سپورتیون آرخایدم. Я дрался в весовой категории 45 килограмм, 12-13 лет. Самый первый бой был самый трудный, второй полегче. В финал я уже вышел, ма победил. Это не первые мои соревнования, я участвовал в многих других соревнованиях. Каждое соревнование это бесценный опыт для меня. نمارم بلتونات بورچنی تا آنا با ستی با خوابتان پروینست فامیراما ماجرام بلتون ولدیس من ارتخله سامی زنجادی فیناله فتشاق خلرام بلتون ناقاوتای اصابرنی قدی تخجم فعلیت در رام بلتون شتن کتوی جا خال بندوات رفقا ما وی فرش رام بلتون Bonsan kanın qama alle filmbaltaru razmak axzaf sarazınan, satıq tabavzarınan, nogdinatta bazonunan məxuzdar svavınan. Puri tədariyyat David Kumayt Fatima, informasyon rağd abun.